umuntu wese udukurikira aho ari hose apfa ko yumva ikinyarwanda yumve ko koko umuntu nyamuntu. aka karirimbo reka gature mama Rwema ndabizi ko gakunda aho yicaye cyane ndamukeje cyane. Umuntu nyamuntu suburebure, umuntu nyamuntu subunini, umuntu nyamuntu sisura nziza, isindoroho sinseko yesi ningenda. Umuntu nyamuntu sumwe wese bishisha, sumurenganya sinumuriganya. Umuntu nyamutima ukunda abandi. Umuntu nyamuntu sumwe gica, yinjira habagatangarana, sumukuba kubira mu nda ye, ntabyinire ngo bishwe n'inzara. Abakire n'abakene usanga bisanga, Yesu nakakagombera kabana, ntawe umusaba ngo ari gasarara. Umuntu nyamu nakunda amahoro, ayifuriza n'abagenzi be, ahora ashaka icyamuteza imbere, ahora yamagana uburyamirane.